Tuhan cidakan kelengat tindu si setia man umat-Mu. Tuhan cidakan kelengat tindu si setia man umat-Mu. Ku bagikan hatiku kata Tuhan, sebab Engkau ipadan kena perdamen. Tuhu dibatasi mulia ringan dengai negerita, anggo ersikap kelini kalaksi tutus. Tuhan cidakan kelengat tindu si setia man umat-Mu. Kelengat jumpa ras ketutusan, demi sempaburas keadilan, kesetiaan tura idoni nari, kebujuran di batan usur ilangit nari. Tuhan cidakan kelengat tindu si setia man umat-Mu. Tuhan jinesi mereken kesangapan, simpar maulih tanah kebujuran nerdalan arah lebih Tuhan, dengan damai ngarakkan ia. Tuhan cidakan kelengat tindu si setia man umat-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bapa
Tuhan kap ras kam janah ras tendilu. Ogen ibas Injil sibadia nari rikutkan Markus. Kemuliaan man bandu oh Tuhan. Jenari lawas Yesus ngajar kuta-kuta sekelewat Nazaret. Idilona ajar-ajar si 12. Jana isuruhna dua-dua kalak sendalan. Ibre kena man ajar-ajar kuasa pelawaskan setan. Jana ipedahina nina. Ola kaipe baba ibas perdalanan du seakatan ciken. Ola baba roti. Entah gajuk-gajuk. Entah duit ibas kantong du. Banci kam erselop. Tapi ola 2 lapis bajundu. Tole nina Yesus. Adi ibas sadakuta i alo-alo kalak kam kesilang ibas rumahna. Ijelah kam ngayak kam berkat ka kukuta si dewan. Tapi adi ibas sada ingan lakam i alokan kalak entah lakam i bagikenna tadingkenlah ingat jana apu sipe abu silekat ibas nahendu. Enda pagi sada tanda bukti sejadi saksi man bana. Maka laos ajar-ajar dai iberitakan nak man kalak sinteram gelah jera kalak sinteram ibas dosa-dosa nanari. Melala setan ipelausna jana enterem kalak sakit isapu kena aluminak pepalam ca. Kata Tuhan, pujian man bandu oh Kristus. Kidaram katawari paksa pe jelma idoni enda mekap kidaram kegeluhan janah kegeluhan enda lid ibas Tuhan ta Yesus jana enda sinanami perkitekan kita ngit jadi ajar-ajar Yesus sini suruh ngelai dengan meritakan berita si meriah. Enda me tema perpulungan ibas wari minggu si pe 10.5 kan eda. Sakada anak prana si Parjo reh ia ngadep man Om Tony. Oma, aku ngena ateku impal kuah mah. Reh nina Tony entah melantar sang kamena kaikin golit baskam maka pangkam gerana bagaimana bangku. Reh nina Parjo rumahku galang ma lit kolam renangna janah lit telu motorku motor mewah Mercy bagayari nina Tony ija ada gay rumah ras motor 2 genduari rena Parjo ngalui ibas tau-tau ras pengarapan ma nandai bapak turang ras senina modal berkaipe perlu modal tapi ada si sungkun genduar meritakan berita si meriah langi perlu modal berita si meriah sehingga sedekahkan pas wari minggu eda erbelas karena Yesus nuruh ajar-ajarna guna lawas ngelai dengan meritakan berita si meriah ibas gelar Yesus. Sinen kenti sikel karena berita si meriah sindai enggo si begikan. Ibas ia ngelai pe Yesus itulah anak utana jine mekap Nazaret. Sitehkap maka Yohanes
engkau buka menaken ngelebei Yesus ibas meritakan tobat robah, tapi ia duna ibunuh erkiteken pemberitaan karena tobat ini. Yesus pe ibas meritakan kini rajaan di bata, ia pelit kangenda bahaya si ngancam ia. Itulah kala. Maka meritakan dengan nuruh kala robah, taubat, dengan meritakan kini rajaan di bata, ainda sada pendahin situ hula bonukah, janah lid bahaya, itulah kala. Jadi ajar-ajar Yesus lid kemungkinan itulah kala. Ainda sini peseh Yesus alu katana singgoi bagi kita dai adi la begiken kala kena darat kena jenari janah kisamkenlah abu silit ibas na Hindu jadi tanda peringatan man iya kri. Nabi Amos pendai ngosi bagi bas ogen si pemena itulah kang janah i pelawes amat sia imam ibedel. Nandai Bapa turang rasnina kekelengan ibas Tuhan ta Yesus Kristus. Ajar-ajar Yesus enda igelari rasul. Rasul ertina jelma sini isuruh lawes maba berita. Maka pedah Yesus nangdangi rasul enda tuhu-tuhu perlu si pegermetkan. Ibas pedah na enda banci si sungkun lakin perlu modal man ajar-ajar Yesus. Modal si pemena dengan si penting nakel guna meritakan berita si meriah dengan ngelai ibas gelar Yesus mekap kelengi modal mekap kuasa nangdangi kerina si jahat, nangdangi tendi si jahat. Jana enda ibreken Yesus jine langsung man ajar-ajar. Si angka kami kap makana dahin perutusan dengan Yesus ngelai enda labo dahin sekala-sekala tapi dahin ras-ras dahin perpulungan labo single fighter nina. Entah bedah kam lit kala nulis ibas pudi motorna nina tulisnya teh ije ateiku ajangku. Dahin meritakan berita si meriah enda harus idalinkan salu ukur menahang lalit ukur berat kaipe lalit man kanting-kantingan kaipe janah lalit kebiaran kaipe nangdangi kai si perlu idoni eda ngelai ibas kelar Tuhan harus selalu ukur mecihau menahang ergiah-giah lalit kebiaran kaipe. Maka nina Yesus ajar-ajar kam la perlu babandu kaipe ibas perdalinan seakatan tongkat. Ula babandu roti, ula babandu duit, ula pedah babandu buai uis ibas koper. Maka ibas ngelakukan pendahina ajar-ajar enda tergantung ia nangdangi kala si deban si ngalo-ngalo ia dengan mereka kai si perluman bana bagi Yesus pe lalap ia ngendeskan bana nangdangi kerina kala si nikapkan kai ia perlu. Nandai Bapa turang ras senina.
Kita pay isuruh Yesus jadi ajar-ajar, jadi rasul ku tengah-tengah dunia ida. Jana bali ras ajar-ajar rasul pay isuruh Yesus labo sekala-sekala. Yesus mereken manbata perpulungan gereja si pegegehi geluhta selaku singikutkan Yesus. Maka pesan pengajaran kala Kristen tuhu dengan payo adi iberitakan ibas dengan erkiteikan perpulungan kala sirkini teken mekap gerejata sibadia. Maka radu ras-ras kita erdahin ras sideiban si pajekken perpulungan komunitas jelma sirkini teken janah banci kapai si tenahkan kala sideiban gelah ikut ras-ras kita guna meritakan berita si meriah, meritakan dengan ngelakaukan kekelengan si pepalem dengan pelaus krina setan-setan. Banci si petangkas Ujang dakin si tuhuna kita meritakan berita si meriah dengan ngelai salumaba modal kuasa kesah si badia. Kita genduari enda sangana ibas zaman evangelisasi si baru. Kita ngevangelisasi kubas perpulungan. Maka mari si beritakan mulihi berita si meriah dengan ngelai kita, ngelai kekelengan terlebih-lebih dengan si pemena di tengah-tengah gerejanta perpulungan ta. Nabi Amos jinepe isuruh dibata guna renubuat nangdangi perpulungan bangsa Israel. Kita pe meritakan berita si meriah ngelai ibas kekelengan sadu modal kuasa kesah si badia dengan jadi sekala nabi di tengah-tengah gereja. Mari si singetkan mulihi karena keselamatan sireh ibas di batanari andalenta di bata labo Google ras medsos bagai peras si debana. Kita krina ipasu-pasu di bata sidara sibar kuasana Bapa ras anak ras kesah si badia. Amin. Melala si manta Hindu sini ibarikan